салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. имшаб мухлисони футбол боз бо чанд тан аз футболбозони насли тиллоӣ хайрбод гуфтанд. Дигар дар футболи Аврупо қариб ки аз футболбозони ба қавли давраҳои худамон касе боқӣ намонд. Инам дар ҳолест ки сармоядорони арабӣ бо маблағҳои ҳангуфт футболбозони соҳибномро ба сарзамини худашон мекашанд ва қурбонии аввалини чунин гузаришҳо Криштиану Роналду буд ки ба таври ҳангомавӣ охири соли гузашта ба дастаи Ал-Наср гузариш кард. Мисле ки дар ин давру замон пулу сарват дигар аз тамоми арзишҳои варзишӣ боло маистад. Чанде пеш аллакай хабару овозаҳо дар мавриди дастаи Реал Мадридро тарк кардани Карим Бензема пайдо шуд ва дар фурсати хеле кӯтоҳ ин овоза ба ҳақиқат табдил ёфт. гирандаи охирин ҷоизаи туби тиллоӣ шаби гузашта бо пираҳани дастаи шоҳона охирин бозии худро сипарӣ кард ва бо чашмони пур аз ашку қалби пур аз меҳр бошгоҳи Мадридро тарк гуфт. баъди 14 соли фаъолияти пурсамар Карим ниҳоятан аз баҳри ин даста гузашт. ӯ бо ин пираҳан 25 маротиба ҷоизаҳои чемпионӣ аз мусобиқаҳои гуногунро соҳиб шудааст ки ин нишондод дар таърихи дастаи мазкур рекорд ба ҳисоб меравад ва Бенземаву Марсело ду тан аз футболбозони соҳибноми ин даста ҳастанд ки ҳар ду аз рӯи шумораи ҷоизаҳо рекордсмен ба ҳисоб мераванд. бози муқобили Атлетик охирин ҷилваҳои футболбози фаронсавӣ бо пираҳани сафед буд ки мутаассифона бошгоҳ дар ин дидор ғалаба накард, вале Бензема дар охирин бозии худ ба задани гол даст ёфт. ӯ дар дақиқаи 72 охирин голи худро дар ҳайати бошгоҳ ба самар расонид ва дар дақиқаи 74 Карло Анчелоти ӯро иваз кард ки ин ивазшавии абадии Карим Бензема буд. вақте ӯ бошгоҳро бо кафкӯбиҳо тарк мекард, дар чеҳрааш як нав ғуссаву дар чашмонаш ашк ҳалқа мезад. мухлисон низ дар навбати худ бо кафкӯбиҳои баланду бо чашмони гирён футболбози дастони худро гусел мекарданд. барои видеои футболбоз довари майдон чанд дақиқа вақтро дареғ надошт ва муваққатан бозиро манъ кард то футболбозони ҳар ду даставу мухлисони Сантьяго Бернабеу фаронсавиро арзанда гусел намоянд. вақте Карим ҳамдастаҳои худро оғӯш гирифта аз майдон берун мешуд, Карло Анчелоти ӯро падарона оғӯш кард ва дар чеҳраи ҳар ду футболбоз як нав нигоҳҳои аламовар мушоҳида шуд. дар тӯли фаъолият футболбози мазкур 648 маротиба бо ҳайати дастаи Реал рӯи майдон баромадааст ва дар ин муддат ба задани 354 голу 165 паси головар ё худ ассист даст ёфтааст. бо ин нишондод Карим Бензема дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарини таърихи Реал баъди Криштиану дар мавқеи дуюм меистад ки португалӣ ҷамъоҷамъ бо ҳайати Реал 450 гол зада буд. аз ҷоизаҳои бузург Карим Бензема 5 маротиба Лигаи чемпионҳо ва 4 маротибаи дигар Ла Лигаро ва ҳамчунин соли гузашта барандаи ҷоизаи туби тиллоӣ гардид. ба хотири эҳтиром ба раҳбарияти бошгоҳ Карим Бензема ба президенти дастаи Реал Флорентино Перес пираҳани худро тӯҳфа кард ки пушти ин пираҳан на рақами 9 ва ё 11 балки 25 навишта шуда буд. ин рақами майдонии футболбоз не, балки шумораи рекордии ҷоизаҳои Карим буд ки чӣ гуна дар аввал гуфтем ба 25 ҷоиза баробар аст. ояндаи Карим Бензема аллакай фикр мекунам барои кулли мухлисони футбол маълум аст. дастаи Ал-Иттиҳоди Арабистони Саудӣ ва футболбози фаронсавӣ шартномаи дусолаи ҳамкорӣ пешниҳод кардааст ва тибқи шартномаи Карим ду мавсим маблағи 200 миллион евро мегирад ки ҳар мавсим ба 100 миллионӣ рост меояд. чунин маблағи ҳангуфте ки Карим аз дастаи Ал-Иттиҳод мегирад ба 8 соли ҳунарнамоӣ дар дастаи Реал баробар шуда наметавонад. чӣ хел вақт тез мегузарад? аввал аз ҳайати тиллоии Реал Роналду рафт, баъди ӯ Марсело, Серхио Рамос, Каземиро ва акнун Карим Бензема. ҳамчунин дар баробари Карим Бензема дирӯз дастаро футболбозони машҳури дигари Реал Марко Асенсио ва Эден Азар ҳам тарк карданд. боварӣ дорам рӯзи рафтани Лука Модрич ва Тони Крос мухлисони Реал мотам мегиранд. иқдоми нав аз бонки машҳури Тинкофф барои осон кардани кори муштариён. минбаъд ҳар касе карти дебетии Тинкофф Blackро дархост мекунад, дар ин баробар соҳиби симкорт мегардад ки инро ҳам барои шумо ройгон бурда мерасонанд. мақсади асосии ташкили чунин иқдомҳо осон кардани кори муштариён ба интиқоли маблағ ва ҳамкориҳои зич мебошад. карти дебетии муфиди Тинкофф Blackро метавонанд шаҳрвандони хориҷӣ низ дархост кунанд. аз пайванди дар тавсиф буда кортро дархост кунед ва бо он ба шумо симкорт ройгон оварда мешаванд то шумо ҳамеша ба наздикони худ дар тамос бошед.
با کارت تینکوف بلک شما میتوانید به کمیسیا با تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل مبلغ انتقال دهید. تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیا با رقم تلفن با ارمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان بیشتر 1% از مبلغ انتقال. شما در حال میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیای پینوری به قبول کننده میآید. قبول کننده میتواند در حال پول را برفتن به بانک استفاده برد و با سیم کارت به شما به لیمیت از تینکوف با نرخ مخصوص دسترس خواهد شد. شما میتوانید به محدودیت در شبکه‌های اجتماعی زنگ زنید و پیام نویسی کنید. 600 دقیقه برای علاقه تلفنی در داخل روسیه گیرید و 25 گیگابایت اینترنت. من سیلکه آن را در جای اپیسانی میگذارم و شما میتوانید هم کارت بانکی و هم سیم کارت را در همان روز از خانه برآمده گیرید. دوم در داورترین رفتنها از فوتبال محتشم اروپا این لیونل مسی است که نابغه دوم نسل طلایی بعد همگی 6 ماه رفتن رقیب ازلیش عزم سفر میکند. گمانم مسی بدون رونالدو در عرصه فوتبال اروپا خیلی غمگین شد و میرود نزد همون نفری که طی 10 ساله اخیر جهان فوتبال را دو تقسیم کرده بودند. متاسفانه الماس ارژنتینی از دسته آخرین اروپایی خود خاطرات خوب نمیبرد. در آخرین بازیش مخلصان به صفت اعتراض هشته کشیدند، از دسته کلرمون شکست خوردند و مسی برای آخرین بار در اروپا گل نزد و میدان را زود ترک کرد. او ارزنده چنین خیر و خوش با اروپا نبود و باید کل جماعت فوتبال مراسم مخصوص ویدئو برایش تشکیل میکردند. هنوز روز شنبه باشگاه پسژ تصدیق کرده بود که مسی از دسته میرود. سامانه باشگاه همان روز نوشت که بعد 2 موسم نهایتا تاریخ مسی با پسژ خاتمه می‌یابد. باشگاه برای فعالیت فوتبالباز مذکور در آینده برار می‌خواهد. مسی با سخنان نوشته سامانه باشگاه همان گونه جواب داد که آنها کرده بودند. هم تو خنک نظرانه نوشت که من میخواهم مینادوری خود را با باشگاه و مخلصان شهر پاریس برای 2 سال اهدا کنم. بگذار آینده هر مقصد دارد عملی شود، نوشته است لیونل مسی. پیش از آخرین دور بازی‌های لیگ یکم فرانسه مقابل کلرمون، لیونل مسی خیلی خوشحالانه با میدان برآمد و او را پسرانش تییاگو، ماتئو و چیو همراهی میکردند. بزبی کارم در همین است که از رفتن مسی مخلصان دسته پسژ 100% راضی و خیلی خرسند بودند. وقت پیش از آغاز بازی نام او را در بلندگویک صدا دادند، مخلصان پسژ به صفت اعتراض صدای هشتک خود را بلند میکردند. خود بازی برای لیونل مسی آنقدر خاطرمون سپری نشد. در دقیقه 53 دیدار یک فرصت 100% را به گل تبدیل دادن نتوانست و مانند این یک وضعیت استانداردی به میان آمده را تماما سوی دیگر زد. بعد بازی مسی تماما از شکست دسته پسژ غمگین نبود و خیلی خوشحالانه از میدان بیرون میرفت. حتی نزد مخلصان دسته نرفت و سر خود را خم کرد و همین طور از میدان رفت. نتیجه اتحاد مسی و پسژ چنین است: 74 بازی، 32 گل و 35 پاس گل‌آور. همچنین در این برابر صاحب 3 جایزه فوتبالی هم گردیده است: 2 مرتبه چمپیون فرانسه و 1 سوپر جام. این موسم عنوان بهترین اسیستنت را با 16 پاس گل‌آور صاحب شده است و بر ضمن این در آمار خود 16 گل دیگر دارد. اکنون بعد چی می شود؟ چند پیش دسته الهلال ریاض با ارژنتینی 400 میلیون یورو برای یک موسم پیشنهاد کرد، ولی مسی به خاطر چند مدت دیگر در اروپا بازی کردن این پیشنهاد را رد کرد و عرب‌ها در نوبت خود برای به دست آوردن ارژنتینی تسلیم نشدند. بعدا آنها برای مسی در 2 موسم 1.12 میلیارد یورو پیشنهاد کردند که این گزارش اگر عملی شود کلانترین گزارش فوتبالی در تاریخ بشریت عنوان داده می شود. حالا چیز رسما انجام خود را نیافته است، اما با اطلاع RMC سپورت خورخه مسی اگنت لیونل مسی علیه پیشنهاد عرب‌ها را قبول کرده است و روزهای نزدیک ترانسفر لیونل مسی به دسته عربی اعلان کرده می شود. هرچند مسی برای چمپیون شدن پسژ در لیگ چمپیون‌ها هیچ کاری کرده نتوانست، ولی فرانسویان نباید فراموش کنند که با شرافت این مرد فوتبال مردم سیاره کم کم بازی‌های بیرنگ و بینور لیگ یک فرانسه را تماشا می‌کردند. در قطار رفتن‌های دردناک در بالا ذکر شده، همچنین جهان فوتبال اروپا با سرخیو راموس نیز شب گذشته الوداع گفتند. راموس در طول فعالیتش در دسته پسژ مثل مسی مشکلی‌های خاصه نداشت و خیلی ارزنده شهر پاریس را ترک گفت. هرچند در آخرین بازی مقابل کلرمون دسته پسژ شکست خورد، ولی راموس با مخلصان این دسته با یک گل زیبای خیرباد گفت. در دقیقه 16 بازی از یک پرتافت همدسته‌اش توسط سر ضربه را مستقیما جانب
ضربی دروازه روان کرد و آن به گل تبدیل یافت. در 57 بازی به میدان آمده‌اش در این موسم راموس در تمام مسابقات به زدن 5 گل دست یافت. سرآخر سامانه رسمی باشگاه پاریژی در قطار مسی به راموس نیز اظهار منتداری کردند و سرخیو در نوبت خود جواب ارزنده داد. او گفت که پاریژ برای من مثل خانه گردید و مخلصان این دسته را خیلی دوست داشتم. در آینده برار میخواهم، نوشته است سرخیو راموس. آینده فوتبالباز مذکور را به دسته النصر کریستیانو رونالدو نسبت میدهند. گفته میشود که دسته النصر الکی کارها را در مورد این گزارش به سامان رسانیده است و قرار است روزهای نزدیک اعلان کرده شود. انا همین خیلی دوستان عزیز، بعد رفتن نسل معجزه آفر دیگر ما فوتبال ربات ها را در سیمای هلند بر این فوتبالبازانی که نه فین دارند و نه یگان نیرنگ زیبا تماشا کرده میگردیم. و همین تمام، تا دیدار نوبتی، خیر.